Hafha ri na Mashudu Mmbulaheni, muṅwali wa Ndi Vengo ri ḓo amba uri a ri vhale masiaṱari nyana a u thoma a bugu yawe. Hei bugu ipfi Ndi Vengo ḓo thoma kha page 1 i vha ya nga rali. U dzhena tshikolo a si u tamisa tshifhinga, hone u ṅwala tshau ndi u laṱa. Mulalo ndi ṅwana o bebiwaho kha ḽa mukovha hune ha vha vhukati ha Musudi na Shakadza, ḽone shango ḽi re mahayani vhukuma, hone hune wa humbula u ya ḓoroboni wa pfa u tshi dzhenwa nga gonobva ngauri thekhisi ndi nthihi ine ya ḓa i tshi bva Muraluwe na Tshivhongweni. Arali ya fhira u kombetshedzea u sinḓa nḓila wo livha Musudi uri u ḓo kona u fara dziṅwe thekhisi dzine dza ḓa dzi tshi bva Folovhoḓo na Tshipise. Mulalo o bebiwa nga mukalaha Vho Bumbulu na mukegulu wawe Vho Beti. Mulalo o vha a tshi dzula na khotsi yawe, mme yawe na khaladzi yawe Thaidzo, musi mukalaha Vho Bumbulu vha sathu raba khethe. Zwino mukalaha vho swika he vha lovha nga vhulwadze ha tshivutshela zwe zwa akhamadza vhathu. Khaladzi yavho vho fhedza vha tshi imba luimbo lwa uri Vho Beti vho vhulaya khaladzi yavho. Zwino mukalaha vha tshi lovha, mulalo o vha a tshe muṱuku vhukuma. Vhutshilo a vhu ngo vhuya ha vha ho leluwaho na luthihi hafha muḓini nga murahu ha musi mukalaha vho no ri sia, vhunga vhathu vho vha vho thembela khavho uri vha ita pulane uri vothi ḽi vhe na tsho tika. Tshiṅwe tshithu tshe tsha vha tshi tshi konḓisa vhutshilo hafha muḓini ho vha hu hoyu khaladzi ya mulalo Thaidzo, we a vha a tshi tou edza zwine dzina ḽawe ḽa amba zwone, sa izwi o vha a tshi tou konyolela matanda nḓevheni, a dovha a tou vha lunyunyu kha shango, ho katelwa na hanefha hayani. Hafha shangoni ḽine a dzula khaḽo, vhathu vho vha vho no tou neta vhukuma. Hayani iṱali vho vha vho no tou fulufhuwa tshoṱhe. Vho Beti vho konḓelela u alusa vhana naho zwi songo leluwa ngauri mushumo wo vha u tshi ri ndi bva vhubvo, mundende vho vha vha sathu swika u hola. Mulalo o ya a thoma tshikolo phuraimari ya Mukovha a tshi tou vha ṅwana tshikoloni vhunga o vha e na ṱhoni. Mulalo o vha e na thaidzo ya uri musi zwi tshi ḓa kha zwa tshikolo uri a phase zwo vha zwi songo leluwa u fana na kha vhaṅwe vhana. Mme yawe vho vha vha si na tshifhinga uri vha mu gudise vhunga vho vha vha tshi mu vhudza uri u tou vha dodo o dzhia vhone. Zwino vhone a vho ngo vhuya vha ḓidina nga u vhea lwayo lwavho tshikoloni. Mulalo o phasa gireidi ya vhusumbe phuraimari ya Mukovha o no tou vha muhulwane kha vhaṅwe vhana vhe a vha a tshi khou dzhena navho ngauri o vha a khou konḓelwa vhukuma. Vho Beti vho swika he vha vha na thaidzo musi mulalo a khou tea u ya sekondari, vha tshi ralo u ḽa marambo a ṱhoho uri u ḓo ya ngani tshikoloni. O vha a khou tea u ya sekondari ya Malilele ine ya wanala Shakadza. Zwo ralo vho vha vha khou ita na u gungula uri na u kona ha koni, nahone o tou fhelekedza vhaṅwe tshikoloni sa izwi a sa phase. Shakadza ho vha hu kule nyana na Mukovha lune Vho Beti vha khou vhalela uri a nga si tou sinḓa nayo, fhedzi vho vha vha nga si mu ṱoḓele goloi ya uri ngauri mukomana wavho o vha vhudza uri vha ḓo vha vha khou tou tambisa tshelede arali vha ita zwa u mu ṱoḓela goloi muthu ane ha nga ḓo phasa. Havha mukomana wavho Beti vho vha vha sa ṱoḓi mulalo na murunzi wawe, vha sa ṱoḓi na u mu vhona.
zwa uri vha khou mu vhengela mini zwi ḓivhiwa nga vhone vhaṋe. Vho Betty vho vha vha tshi vhona unga mukomana wavho u khou vha vhudza zwone ngeno zwi tshi khou vha fhambanya na mulalo musi tshikolo tshi tshi vula o vuwa nga matsheloni a humbula uri a nga dzhena ḓaka na vhaṅwe a wana uri hu khou ofhisa lune ene a nga si kone uri a ye tshikoloni. Fhedzi musi a khou amba zwa u ofhisa ho vha hu tshi ḓivha na vhaṅwe vhane a nga ṱuwa navho. Hu tou vha uri o vha a songo ḓowela muthu nga hafha mukovha. U sa ḓowela hawe vhathu zwo vha zwo itiswa nga mme yawe vhe vha 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 sa mutendeli u bva a ya u tamba na vhaṅwe. Mulalo o vuwa a dzhena nḓilani na vhaṅwe vha no dzhena ratshibvumo vhunga vhathu vhane a dzhena navho vho no dzula henefha mukovha vho vha vho no ṱuwa. Vho musia a tshi kha ḓi ḽa marambo a ṱhoho nga ha u ya tshikoloni. O mbo ḓi ṱuwa navho a sa vhuyi amba na muthu vhunga a tshi shona. O swika a sala muswoḓi a thoma u humbela milenzhe hanefho uri a ḓo tsa Shakadza sa izwi ratshibvumo tshi wanala muswoḓi tshisimani. Hoyo wo vha mushumo wa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe naho maṅwe maḓuvha a tshi ṱuwa na vhaṅwe nga ḓaka vhunga hu tshi pfi ndi yone ya u khauledza. Havha vhana vho tshimbila nga milenzhe vhege mbili fhedzi u bva tshe tshikolo tsha vula. Muvhuso wa ḓisa mabasi a u hwala vhana u bva hune vha dzula hone u ya tshikoloni a dovha a vha vhuisa musi tshikolo tsho no bva. Vho Betty vho tou mangala hoyu mulalo a khou vhuya o tsa kha bisi na vhaṅwe vhana. Vha vha vho takala fhedzi vha na mbudziso mbiluni yavho ya uri ndi nnyi ngoho ane a tou vha na mbilu yavhuḓi o tou ṋeaho vhana milenzhe u swika hayani. Mulalo a tshi swika hayani vha tshi mu vhudzisa a ri, ro ri musi ri tshi swika tshikoloni nga matsheloni ra vhudziwa uri nga masiari musi tshikolo tshi tshi bva ri songo ṱuwa hu na mabasi ane a khou ḓo thoma u ri hwala ḓuvha na ḓuvha. A hu tshena u lenga vhunga ri tshi ḓo vha ri sa tsha tshimbila nga milenzhe. Vho Betty vho vha vho takala vhukuma musi vha tshi pfa aya mafhungo. Fhedzi vha fhedza vha ri nga mbilu, hoyu muvhuso u na tshelede ya u tambisa ya u tou badelela mabasi u hwala vhana vhane vha khou tou ya u feila sa uyu wanga. Fhedzi vho mbo ḓi ri kha mulalo, ṅwananga, ndo vha ndi tshi sala ndi khou vhilela vhukuma uri ni khou tshimbila hani ḓakani vhunga hafha nnḓa hu songo tsireledzea. Zwezwi vha khou amba nga u ralo, thaidzo o mbo ḓivha a khou bvelela a tou imisa tshanḓa sa izwi mulalo na mmewe vho vha vho dzula muṱani muṋangoni wa nnḓu khulwane ngeno ene o livha lufherani lwawe lwa puḽaṱa lune lwa vha thungo nyana. Puḽaṱa ya hone ndi ye mukalaha vha luma mbilu vha i fhaṱa nge vha vha vho neta nga u khokhonyeliwa vhusiku nga thaidzo a tshi ralo u ita phosho. Thaidzo o vha a tshi ri u vhuya a ḓi dzhenela henefha. Mme yawe vho vha vha tshi bika zwiḽiwa vha ya vha vhea henengei arali vha khou ṱoḓa u eḓela kana vha tshi khou bva vhunga vha sa ṱoḓi a tshi dzhena hangei nnḓuni hu si na muthu ngauri vha nga wana zwithu zwinzhi zwo tshinyala. Nga hetshi tshifhinga vho Betty vho vha vha tsini na u hola mundende
Zwino vho vha vho takala vhukuma uri vha ḓo kona u renga zwiḽiwa hafha hayani. Vho Sara vho mukomana wavho vho ya vha thusa vhukuma uri vha ye vha u wane hoyu mundende vhunga vhone vho vha tshi vho hola. Mulalo musi a tshi wana uri mme yawe vha khou ya u hola mundende, o takala uri vha ḓo kona u mu ṋea vho ya u renga zwine a funa, ngeno vhone hezwo zwiṅwe zwa zwithu zwi siho muhumbuloni wavho. Mundende wo ri u thoma u vha bvela vha rengekanya zwithu hafha hayani. Mulalo a tshi humbela ya u khera vhari a thi tambisi tshelede nga u fha muthu a sa koni, hone zwi a fana, hu fha ndo renga zwithu zwa u ḽa afha hayani. Vho Betty vha koniwa nga thaidzo ngauri musi a sina tshelede uya a tshi ḓa a tou vha shushedza uri vha mu fhe tshelede a kone u ya u nwa ngayo. Mulalo o vha a tshi vha pfela vhuṱungu musi vha tshi ri a thina tshelede ya u renga tshisevho. Tshifhinga u a mu thithisa kha mishumo yawe ya tshikolo ngauri u ita phosho nga radio kana u soko mu vhidzelela a ri a mu ḓisele maḓi a u ṱamba. Zwino Mulalo o vha a tshi ita nga u ralo sa izwi thaidzo a tshi ḓi ita tshiguru hafha muḓini. Ḽiṅwe ḓuvha nga matsheloni Mulalo o vuwa a ḓi lugisa, mme yawe vha tshi khou ṱoḓa u mu onyolosela zwiambaro zwa tshikolo khathihi na u mu lugisela zwiḽiwa zwa nga matsheloni. Vha fhedza vha ri vha khou tambisa tshavho vha fhedza vha ri vha khou tambisa tshifhinga tshavho nga u mu itela zwiḽiwa. U ḓo kumedza tshikoloni a tou ṋaṋa u sa kona ngauri vha ḓo funza ene o lala. Vho Betty naho vha sina tshithu vho vha tshi lusa nga nḓila dzoṱhe uri vhana vhavho vha ḽe vha dovhe vha wane zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vha kona u zwi swikelela. Fhedzi Mulalo vho vha sina ndavha nae vhunga vho vha na ndavha na hoyu mutukana wavho ane a vha thaidzo. Naho a tshi vha ḽisa mbilu vho vha tshi mu funa u fhira Mulalo. Vho Betty musi Mulalo o no ṱuwa tshikoloni vho bva vha ya u renga vhurotho vhengeleni ḽiṱuku. Zwino vho ri vha tshi vho vhuya vha ṱangana na mapholisa vha tshi sumbedza uri vha khou ya muḓini wavho. Vho ri u pfa hezwo vha tshuwa vhukuma uri mapholisa matsheloni mangafha muḓini wavho mulandu. Vho Betty vho mbo ḓi hwenya sa izwi vho vha tsini na u swika. Musi vha tshi swika mapholisa vho mbo ḓi vhudzisa uri thaidzo u hone hayani naa. Vho Betty sa izwi vho vha sathu amba nae u bva tshe ḽatsha vho mbo ḓi vha fhindula uri a thi khou ḓivha vhunga ndi sathu mu vhona u bva tshe nda vuwa, fhedzi sa izwi hu tshe matsheloni a thi kholwi uri u ḓo vha o no bva ngauri tshifhinga tshinzhi u a rongomelwa. Thaidzo a tshi tou vhona mapholisa vho ima khoroni ya muḓi wa hawe nḓilani ya u vhuya hayani, o vha a tshi khou bva ha khonani yawe Tshilidzi. O ri a tshi lavhelesa a zwi vhona uri hu tonga hu khou ṱoḓiwa ene, a mbo ḓi luma lwatsi na zwenezwo vhunga a tshi ḓivha uri o itani.
khonani yawe o mangala vhukuma uri o humela mini sa izwi vho langana uri u khou tea u ambara zwiṅwe zwiambaro uri vha kone u bva. Vhori a tshi mu vhudzisa a tou thoma a femela nṱha a dzhia muya nga murahu a ri, mulovha ndo vha ndi khou pengeliwa nga muṅwe mutukana, zwino ndo mu ṋea mipama yo vhalaho a ṱuwa a tshi ri u khou ya u mpfarisa. Zwino hu tonga o zwi ita zwa vhukuma ngauri mapholisa vho ḓa hangei hayani, nahone nṋe ndo tou huma ngauri ndi khou ofha u fariwa, a thi zwi ṱoḓi. Tshilidzi ori a tshi fhindula a ri, zwi a fana khonani yanga, a huna hune na ḓo shavhela hone, fhedzi musi vho no ṱuwa ni ye u ambara zwiṅwe zwiambaro. Vho Betty vho mbo ḓi ya u musedza uri u hone vha khou ralo u amba nga mbilu uri thaidzo ha neti nga milandu na u ḓi panga khakhathini. Vho ri u dzhena nḓuni vha wana hu tshi nga ho vuwa muvhuḓa wa vha wo ya. Zwa vha mangadza vhukuma uri namusi o tou buba nga u rali kani o vha a tshi zwi ḓivha uri mapholisa a ḓo ḓa. Vho vhuya na phindulo kha mapholisa ya uri hoyu muthu o no bva, zwa uri o ya ngafhi ndi nga zwifha vhunga u bva tshe ḽatsha ndi saathu mu vhona. Mapholisa vho vha vha sa khou themba zwine vho Betty vha khou amba zwone, fhedzi vho kombetshedzea u zwi tenda sa izwi vho vha vha si na bammbiri ḽa u ṱola nnḓu. Mapholisa vho mbo ḓi sia luṅwalo lwa u sumbedza uri thaidzo u khou tea u ḓivhonadza mapholisani ḽi saathu swika ḽavhuṱanu. Mapholisa vho ri vha tshi ṱuwa, vho Betty vha sala vha ṱhukhula tshililo vha tshi ri, murena ndo tshinyani lune vha vhuya vha tou mpha ṅwana o tou raliho. Thaidzo o vhuya hayani, fhedzi mme yawe a vha ngo mu vhona, o dzhena nḓuni a ambara zwiṅwe nga u ṱavhanya a fhedza a bva a ḽiovhola. Ḓuvha ḽo vhuya ḽa tou kovhela thaidzo o dzula musodi hune ha nwiwa hone halwa na ṱhama dzawe. Nga hetshi tshifhinga o vha a tshi tou vha tsini na u kambiwa vhunga o vha a kha ḓi nwa. Thaidzo o mbo ḓi kungiwa nga muṅwe khonani yawe a re na goloi uri vha ye u huma Shakadza. Zwino nga uri thaidzo u funesa piṱirolo ha ngo vhuya a hana, zwe a ita ndi u doba boḓelo ḽawe a dzhena goloi. Vho ri vha tshi vho vhuya vha wana mulalo na vhaṅwe vha khou vhuya tshikoloni vha khou tshimbila nga milenzhe vhunga bisi ḽine vha tshimbila ngalo ḽo vha ḽo tshinyala. Zwino vhone vha pfa uri ndi khwine vha ṱuwe, naho vho vhudziwa uri kha vha ime ḽi khou lugisiwa. Havha vhana vho ri u imisa goloi thaidzo a zwi vhona uri hu na mulalo hafha kha havha vhana vha no khou imisa goloi. Thaidzo o mbo ḓi vhudza ane a khou reila uri a ime. Musi a tshi ima o mbo ḓi ri kha hu namele mulalo fhedzi. Khonani ya thaidzo ho vha hu ene ane a khou reila. Sia ḽa u ṅwala dzifhio challenge dzine ngo sedzana ri hedzi ndi challenge dzine ndi khou ṱanganesa nadzo nga maanḓa kha nḓila ye nda fara yone? Challenge dzo ḓala nga maanḓa, hu na zwiṅwe zwine zwi nga zwi a seisa nyana mara zwi a vhavha. Vhathu vha tshi sedza muṅwali o ṅwalaho bugu
vha sedza hune a khou bva hone, vha sedza zwe a vha a zwone, vha sedza zwine a vha zwone zwino, vha pfa vha sa pfesesi uri na ndi zwone na. He bugu yo ri i tshi bva publisher yanga a mbudza zwa uri kha ri vhe tshinepe tshanga nga nnḓa, nda vha ndi sa pfesesi uri why, mara now ndi vho pfesesa uri why. Vhathu vhanzhi vha tshi vhona heyi bugu vha na si nṋe ṅwalaho, nda ri ndi nnyi ane a nga takalela uri hu bve tshinepe tsha muṅwe kha bugu ya ṅwana. Vha fhedza vha tshi vho sokou sea. So ndo ri ndo ya tshikoloni kha vhadededzi vhanga vhe vha Mfunza high school, vhadededzi vhanga vha Tshivenda, ndi khou vha isela bugu ndi ri ṅwana we wa tou mufunza o bvaho zwanḓani zwavho khoyu na musi o ṅwala bugu. Vha ri vha tshi i sedza heiḽa bugu vha ri ndi tshi khou vha ṋekedza ndi khou tou vha fha yone so vha ri hu na corona. Nṋe nda pfa ndi sa pfesesi uri corona yone ngei Shakadza naa ngeno ṱhahelelo a iho yo swika Shakadza na nṋe nga bugu. Na zwezwo nda sa zwi dzhie sa tshithu nda sea navho nda ri hai heinoni vho a i na corona. Nda vha ṱalutshedza heiḽa bugu ndo tou i fara nga tshanḓa, then vha pfesesa uri ngauri nṋe ndi khou vha ṱalutshedza zwithu zwine vhone vha khou nyaga u zwi pfha, ndi khwine vha tou vhusa mbusi dzine dza ḓo fhedza dzi khou ndisikalela. Vha ri hone i bugu arali nṋe ndi nga i renga nda wana yo ṱanganana ndi tea u ya ngafhi. Ndi tshi pfha heyo mbudziso nda sedza nda wana uri vha khou vhudzisa hezwo vha tshi tsheka uri Mashudu o vha a sa phasi a sa fheli musi a tshi kha ḓi vha high school, o phasa nga mulingo wo fhedzisa, nahone a tshi phasa nga final grade 12 vho vha vha songo ḓivhudza uri u ḓo phasa. Na principal vha tshi zwi amba vha vhona uri kha vhana vhoṱhe vho phasaho ndi nṋe yeṱhe o ntshonisaho nda ndo humbula uri u ḓo feli mara o phasa. Na ngori o ṅwala bugu a vha pfesese uri nḓivho yo ṅwala bugu e wana gai ngona tshikona a sa koni. Heyi bugu nda ndi tshi vha tshi khou ntsumbedza muṅwe mudededzi we a Mfunza Tshivenda vhonaye ndi tshi ya khaye a ri no ini no khakha nga maanḓa no bvisa ḽa mafhema. Nṋe arali bugu nda i renga thi khou renga ini ndi khou renga bugu, so nṋe ndi nga si takalela u display ine ngei nḓuni yanga ndo vhea i bugu yanga. So a thi vhoni zwone no bvisela mini tshinyela. Kha Vhembe F.E.T vha mbudza one nda pfha zwori ndi challenge, mara ndi songo tenda heyi challenge tshi nyima phanḓa, kha ndi tende u ya phanḓa nango challenge i hone. Dzo fhambanaho hafhanoni vhandi a tenda hu na zwithu zwine kha musi museka dzi stakeholder dzo fhambanaho dzine kha musi nga wa government dzi private sector na vhone kha musi zwi nga ita zwone uri vhaṅwali mushumo wavho u kone u vha easy. Ndi zwifhio zwithu zwine uri kha musi government kana dzi private entity dzine zwa nga ita zwone u thusa mushumo wa vhaṅwali zwine kha ndi zwone uri hezwi zwithu zwa itiwa riṋe mushumo washu u ḓo vha easy kana u ḓo kona u konadzea. Ndi vhona nga ri vhaswa vhanzhi uri vha ḓi wane vho bvisa dzi bugu kana vha tshi khou bvisa zwithu zwo no nga na zwirendo, challenge yavho ndi sia ḽa tshelede. Nahone government kana dzi stakeholders dza nga kona u ḓisa dzi khamphani dzine dza publisha dzi bugu, vha kona u vhonala na kha dzi community, vhathu vha kona u vha ḓivha ngauri nṋe ndo dzula ndo rali a thi to ḓivha vhaṅwe vhathu vhane vha nga mphabuḽishela bugu kana vha nga mveledzisa. So ndi zwone zwine nga ima vhaswa phanḓa hezwo zwithu. So arali havho vhathu vha nga kona u vhonala vha bvela khagala zwi nga thusa vhaswa vhanzhi nga maanḓa. Hu na vhaṅwali vhanzhi vhane kha musi vha khou tou thoma zwino vhaṅwe vha khou ḓi tou bvelela vhaṅwe vho thoma mulovha kana vha mulovha ṅwala. Avho vhaṅwali vhonevo kha musi maipfi ane vha nga vhudza vhone dzi tips dzine vha nga vhudza vhone hu tshi khou bva experience tshe vhone vha tshi wana nga tshifhinga tshe vha ṅwala bugu vha nga vha vhudza zwithu zwifhio? Kha vhaṅwali vhane vha khou tou takuwa zwino ndi nga ri ni songo themba muthu, angavha a khaladzi, angavha malume, angavha amini, ni songo themba muthu. Ni songo vha na ḓiwana na ḽiṅwe ḓuvha no pfha hu tshi pfhi mutende u ṅwala bugu na vha ni khou nyaga u thusiwa ngaye na submita mushumo wawe khaye. A ni ḓivhi zwa uri hoyu muthu a nga ni tswela zwithu zwa u guma gai nga nnḓa ha musi arali ini ni naho na saina hone naye uri nga ngoho mushumo ndi wanu. Ndo vhudza muṅwe khaladzi anga ane o ri vhona heyi bugu a pfha uri na ene u khou nyaga u ṅwala, o senda mushumo wawe kha WhatsApp yanga a songo amba na nṋe. Nda muvhudza nda ri nṋe arali ndi tshi pfhi ndi tswozwi heyi bugu yo ndi nga ya nda i publisha ende ndi tshi ndi tshi i publisha hone nṋe na nga ndiripota hone ngauri ndo no vha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo zwo nṋe ndi a ṅwala ende vha tshi ḓo zwo nṋe ndi a ṅwala ene anga ya mpfarisa vha ḓo zwo ri Mashudu ya ṅwala ndi muṅwali ende ri a vhona na zwiṱori zwawe kha Facebook ine ya tou rani ṅwala ṅwe fhethu ni sumbedza ni nga ṅwala bugu zwine amba si zwone ni ngo zwivha. Zwino hezwo zwithu zwi important nga maanḓa uri ni tshi approacha muthu ni mu approache ni ambe naye ni u swikela ni tshi kona u wana uri hoyu muthu nga ngoho ni nga shuma naye, hayi uri no mu wana na musi na mbo ḓi dzhia script tshaṋu na musendela. Hezwo zwithu ndi zwone zwithu zwine vhaswa vhanzhi vha khou ḓi wana vha dzi victim ngazwo vha balelwa na u bvelela ngazwo.
So Vho Mashudu Mmbulaheni muṅwali wa Ndi Vengo ḓe arali muthu kha musi a tshi khou ḓo renga dzibugu dzawe kana a khou ḓo vha kwama u vha a kwama nga nḓila ḓe? Nṋe vha nga ngwana kha Facebook. Ndi na Facebook account yanga ine ya ri o lugaho Mashudu Mmbulaheni, na Facebook page ine ya ri True Story by Mesh, na iṅwe Facebook page ine ya vha ya heyi bugu ine ya pfhi Ndi Vengo ḓe. Vha nga dovha hafhu vha ngwana kha call kana WhatsApp kha 081 87 83 877. Okay, I roll work man. I balance.